नारी रोस्तम जी जी साहब नंग मणिपुरी सिंह स्प्रिट मुन्ना खंगलेदन जी मखोइबु फोंगना खक सिंगना बताउगन अरन पॉलिसी प्रोग्राम दा मखोइबु खुदुम सनगदबन अमर राहुल सिंह मथक्ता महाराज बोध चंद्रन पेन दब सोइदना लेरमगनी मणिपुर महाराज ना आइबु उनब लाकनी हायना खंगलकली बसे महाराज शिलोंग की दमक मणिपुर थादोख रहा है बसे मैसेज पिरकले सर ओइदी कांटेक्ट अमत फंगबलाइत्रे हिज एक्सलेंसी राहुल अमर सिंह दगी मैसेज फंगबगा आइना स्टेट होम मिनिस्ट्री के एडवाइजर वीपी मेनन का कांटेक्ट तौनदुना मणिपुर मर्जर की डिस्कस तौर केंद्र के अपाम्बदी मणिपुर महाराज न शिलोंग थादोक त्रिंगाइदा मर्जर एग्रीमेंट सही तौहलंबा है बसे हौजुम कायहाक बॉम्बे दा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कांटेक्ट तौरुनाबा इंस्ट्रक्शन पिरकले एम के भेलोरी ए के चटर्जी मखोय अनिसु शिलोंग दा थुंगलरेगे मणिपुर महाराज ना हिज एक्सलेंसी की अपॉइंटमेंट पाम्बगी अकुपमरम कोरिवरे सर प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन खनगनी हाइवन ओतना अतै हाइड एडीसी की मफमदा कॉन्फिडेंशियल खरा महाराज की दमक सिनरम लगा आइखोई बॉम्बे चटसी माफ कीजिएगा हिज एक्सलेंसी यामना ओरुबा ओइगा दोबर सुना तो बादा कोरिगी अरन प्लान थंबगी दरकार वरे सर नारी रोस्टम जी ओइना हाइबद तो नंग खंगलो कोन न खंगलख जी आईजीपी द सिनरम गदब थबक वरे हौजिक जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर अमदी आईजीपी कौरे मोस्ट इमीडिएट जी साहब नमस्कार आइए दास गुप्ता नंग सुलेरमीदना हाँ आइए अरे सेक्रेटरी जी नमस्ते नमस्ते गुप्ता जी अरे मामा जी एडीसी साहेब मरुएबा पात्रोपंबा लोइना उनरे आमी खूब बाळासे दास गुप्ता जी उनरोइद्रा खंदुना अखोइदी कया नुंगाइरुद्रे नाना एडीसी साहेब खौरांग श्रीजितपु गाइदुना कोइना रेडलैंड राजबारी त लैरे दास गुप्ता आइए करिगिनो जाट रेजिमेंट की सिपाही मयाम असम पुलिस न सिंबा अशोक यामना राजबारी द लेरी बसी अवश्य आइए श्रीजित की मोटिक चाव सम्मान पीनव गार्ड ऑफ ऑनर पीनव हिज एक्सेलेंसी के अकन हुकुम पीरे ने आइए ओ अरे मदा मखोय मयाम वाहन ननब थबकनी अइगी सिक्योरिटी पार्टी याउरिदना आइए हौजिक्ति मखोय अतै सि लोइन हंजक्रसनु गुप्ता आइए से गवर्नर के अकन हुकुम ओरे वनी गवर्नर रिपोर्ट पीद्रे अगदी मखोय हनखि मंगमद्रे गवर्नर के अनब हुकुम दरकार ओरे जी होय होय नखोय की गवर्नर दा आइना हाइरे इ हाइना रिपोर्ट तौरुरोको माइबुंगो एडीसी ना गवर्नर की एडीसी कैप्टन रंजन दा गवर्नर उनबगी सिथि अमतंग इबी गेरा ngasi gi nungai ga daba matamam da hekta unasine आइए गवर्नर साहब हौजिक शिलोंग दा लैत्रे एडीसी रंजन गा खनरब तुंग दा अपॉइंटमेंट की फिबम मतम लेपना अफब ओइरेनी जी करी है गुप्ता गवर्नर लेते हबा जी आई लाकनी खंगलब मक्तदा कदाई दे सत्क्रिबा जी इंडिया गवर्नमेंट की इमरजेंसी कॉल ओइ बताई आइए इमरजेंसी कॉल अदु ओइरेगे सु करिसु चिंता ओइबेगी दरकार ओइद्रे स्पेशल प्लान काल के सोकाल बेला गवर्नर सोइदन लाके नि जी होय होय तंगाई फदब लेरबदी ngaithok ngaisin taunaba haibaduni ne मिस्टर दासगुप्ता यस सर बी केयरफुल हाँ सक्शन न तारो हो जक सीआईडी एसपी नंगी ओरोबा मतम होरे हाँ यस हारो गुप्ता ओसी नंगी सीआईडी पर्सनल कायाम ना लेफ्टिनेंट राजबारी दा ड्यूटी अला तोरे हाँ सर
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯁꯨꯅꯕ CID ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯁꯥꯔ IGP ꯁꯥꯍꯦꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯐꯤꯖꯝ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯑꯐꯕ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯠ ꯋꯤꯄꯟ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯖꯤꯞ ꯑꯃ ꯇꯣꯡꯂꯒ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅ ꯆꯠꯄ ꯀꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯔ Very good. Dasgupta, huh? Yes, sir. Si nang khanglo. Manipur Maharaj ki Honda ki Shillong visit or sige manungda. Manipur Maharaj na merger agreement sign toram labadi, Yes, huh? yes, sir. Nangi promotion pinaba aina His Excellency da request tawani. Yes, sir. Nang duty phajana tawro. Acha, osi laglo. Aigi office room da amok ono ba instruction pige. Yes, sir. ngasi governor unadringai mamangda ngaihakhtang bulam tu yengduna koithok lusidana maibungo 하이버금라드나 밤전들은 레이버시드 학생지 이름 해름 타래 학생 대카나 방에 학등부 꼬이토르시잖아 governor unagadaba matamdi pung mapan hainabanido hojiksibu pung nipan kharadamak heline matamsi phana sangna leirida adudi gaurahari 아이기야 laudana ngahak koithokusi 파가니 아이기야 gaurahari ngasisi tang 19 aidi tang 19 se onthokna pakna khidrabanida 아이기야 그리기 빡나로이다기 아이기야 고빈다나 짠디가니다 horen assam governor dai khoina wari sanabada masik mayada ngangnarubagi kanadi mayek ta tap hekta ngangna siko 아이기야 मखोइदा हाइबा वाफम पुमनमक्सी तासिन्नदबा खंसिन्नदबा यामना हेक्ता हाइख्रे आइगिया वाजाउ थोक्त्रिबा मखै तागन्दबा कांगबु ओइना उजै 하나기 गवर्नर आगवर हाइद्री हाइबदुदी चमचामी श्री प्रकाश सिटी मिता लुख्रबा ngang सानाबा वा खरबा मिता ओइनासु मतौरीने mana mi pangluludana kaidurugadagne wa haibabu kaisu leitese manipur dagi raul lamar singh bu lokthok taba yadi loirene government house di yobu yorene 시즈푸 아이코이는 가사이드기 라즈바리드기 핵 토록바디기 집밤마다 아이코이부 코인 이나리바 모코이시나 까나까나노 호이네 아이기야 मखोइसिबु पुलिस CIDगी पार्टी माली करिगिनो मखोइना खोइबु कुसिन सेनरिबसिदि mamangda aina silongda lakpa khudingda assam sarkar na handakki asumna security ki thorang tawkhiba leite karino handak makhoina tawribase aibu harau khaliba haibudura aidi nokpu nokninglen pung mapan tagadabasi minute manga mukti mawatli adubu hekta changshin sirai khoibo मिनिट मरी मंगा ngαν바 욕신바 하이버시디 करिसु काइदेदा यारेने सिरिजु लेंसिनबिबा adudi changla sisa नारी रुस्तम जी जी साहब मणिपुर महाराज अमदी मागी पार्टी मतम चाना थुंगलरे आइदिरिदी ओइ होद्रे भारी सैंपल माफ कीजिएगा साहब उसी मखोइना हिज एक्सलेंसी बु ngaiduna कम से कम 1 घंटा खरा तो करे सुकाइ दे सर नो नारी जी in any case in time ओइ बाई पामले अदु unluckily ngasidi oidra जी well ओइ वा हाइगे तार यस सर कृष्णमूर्ति सेक्रेटरी गा ओइगा महाराज की पार्टी गा ओइगी ऑफिस ट फमदुना प्राइमरी डिस्कशन होगेने यस सर नंगना गोहारीबु अटोपकाद पूरगा मर्जर एग्रीमेंट दो उटकोदो बन माफ कीजिएगा जी महाराज दा हाना वहन बनतना हाना गोहारी दा खंगन बगी कोरी दरकार वरे साहब no you cannot convince what I say जी non khangre you are too fool khangonare जी Gohari is the brain of Bodhchandra Gohari na merger agreement or senengti na convince taubada Maharaj ne ya gato bani जी साहब
गौहारीबू कांटेक्ट तौबदी कोरिसो प्रॉब्लम होई दे सर ओइना माबू की हल्लागा चिंदु नापो बदा कोरिसो अरुबा ओइरो No, सर no, Nari Rostamji. जी Repeatedly, aina hon haibase nang na karisu khongdre. जी Don't behave like that. Goharina suggest Tarak Papumba Maharaj Bodho Chandrana always satisfy already. yes. Anyway, nong na Goharibu yamna nungsina tamduna modjorase pamhanna ba persuade tauraga yohan gadobane. Okay, you can go. yes sir Sorry, His Highness. Motam Phajana Maharaj bu swagat piva yadre. Excuse me. Salam, His Excellency. Achouba Pradesh samagi pumnamaki makok thongba sanman pifam thokpa oiriba karmachari oibibanina. Aidi matam chapsana haibirakpa pungpham. Ayuki pung mapan nangnanaba lakchabani. Haujik pung tara tare. Adubu karisu kaidi. Dhainavad, His Highness. Nari Rostamji. जी साहब अरे गौहारी Yes, Rostam ji. ओसी और सेक्रेटरी साहब का एक मोर वाइबा डिस्कशन लाई रे लाग लो हां ऑटो पर काम आदा नंगाईगा चिकना फंबा दरकार वाई रे Ay gya. Salu, Gaurahari. Maagi wadu karino hana khanarone. Phagani ay gya. Please come, Rostam ji. हां His Highness. His Excellency. Maharaj ji na in advance Konghole. Present political situation council tobo pamle. Please proceed. Achumbani. India government ki political agenda ma Manipur da thamba wafam hogdok na khiba matam maduda. Manipur sarkar gi thabakta khut sanghal lakta bahai bashi ai gi apamba mayek seng utkrabani. Adubu sahib na handak tharak liba dewan asida sarkar gi thabak thoram pumba yauhan baya bagi sakti piraga Amar Raul Singh Thabirak Pashi Manipur gi Council of Minister Amadi Ai Isha Loina na Praja Pumnamakna Lokthok Kiba Pamnare. No, His Highness. Raul Amar Singh Manipur gi Dewan oina appoint toba gi process sadu. Bharat Sarkar gi Home Affairs Department ki matho oire. Adu oidunasu Raul Amar Singh na Manipur da lakpashi Assam Governor gi hukum gi chero lama puduna lakhiba maramna Mabu Manipur da gi Lokthok Kiba su Aikhoi gi di His Excellency Assam gi Governor da haijapam thoida. Yes, His Highness. Maharaj gi prasthav ai soidana consider tauge. Bharat Sarkar gi opinion matung inna Maharaj ji di aina consult tausdaba matter laire. Consult Taugadaba. Haibi Sahib. Mr. B.N. Malik, Deputy Director Intelligence Department ki report. Deputy Prime Minister da Samit Thorakpa gi matung inna Manipur gi law and order gi situation illness oire. Communist extremist mayam gi Assam Rifles ki even quarter guard and court red tower. Manipur gi state force communist agitators mayam na control tower ga manana oire. Further, Manipur State Congress Party na Congress High Commander 3 points memorandum submit taure. Karamba wapam Number 1, the incapacity of the government of Manipur to maintain law and order. Secondly, the apprehension from the activities the communist revolution in Burma. Lastly, the integration of Manipur into India would bring peace and development. Maharaj ji, kari opinion. Governor Sahib. Governor Sahib. Manipur da communist kharagi aron balal ho macha amalai raga. Bharat Sarkar na madu ginamak kupna khantaru bagi. Kari kana pham leipam thokpagene. Adu oiraga di Brahmadesh Sao Kraba Simadi communist lebak ama oiridana. Wapam masidana Bharat Sarkar na pukning tingjindaba amadi khut changbagi phirep laudribana. Karigino Governor Sahib. Communist ki wafam di Manipur da karishu arubanati. Haujik Manipur lang nanaba kan hotnaribadi. Manipur ki Congress Party ni. How?
ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯝꯊꯕꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯈꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯟꯗꯂꯣꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯨꯞꯅ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯗꯅ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯍꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯗꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯔꯥꯎꯜ ꯑꯃꯔ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯀꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯔꯥꯎꯜ ꯑꯃꯔ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ अच्छा हिज हाइनेस हौजिक ब्रेकफास्ट खरा लौब मटम ओरे and then let us consider again ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯒꯅꯤ Mr. Gohari, definitely I know. I couldn't make Congo away. India government ki intelligence department ki report fangle ha. Oshi Manipur Maharaj nang na haiba couldn't da yare. Nang na fare hairega di Maharaj na soida na accept ore. Nang na sumde hairega di Maharaj su yadre. Am I right? एडवाइजर साहब भारत सरकार की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ना भारत सरकार दा आरान में पाव पी रहे What? आई एम ए सिंपल क्लर्क टू हिज हाइनेस महाराज ऑफ मणिपुर मिस्टर रोस्तम जी Yes. लैपा की वायन चैराक पायरिब मिसक की मतेंग पांगब कर्मचारी ओइन लैरगा सिरुल संगुना मसागी ओइजब थीब लैपा की मांगनब तौब मिसकतो ऐदि नते No, don't tell a lie. Gohari, oidaba minamba wangang lega korikana re ha. Acha, englo, file sikup na parega englo. The Manipur Merger Agreement, Section 3 and 4 of the Extra Provisional Jurisdiction Act 1947. Mr. Nari Rostomji, what is this? My dear Gohari, very important file, huh? Nang khangle, Bharat Sarkar da Manipur yauhan ba Bharat Sarkar ki opam ba wale. Extra Provisional Jurisdiction Act 1947 Act asigi makhada process tawre. Nangi bosta nang na wapam si convince taw halo. Asse Gohari, I promise. Aina nang wanda wasak pire. Maharaj के हंटा के शिलोंग भेजत असीदा मैं तर असी सोल हैक तोड़ेगा दी नंगे very high post भारत सरकार ना नंगंदा सोयदा ना ऑफर पीगा नी हाँ Rostomji, yes ऐना फाइल से पायरगा महाराज की मनाक चंगलुब याबगी हक छुंगलै लेके how महाराज ना ऐबु कौशलगा फाइल सिदा इरिब वारोलसी खनसी हाइर बीरम लगदी ऐना फाइल से जंक्शन बगे intelligence department की रिपोर्ट चुम लेता ना गोहारी हाँ मणिपुर के crime पुम नमक नंग ना involved तवन बा पुम नमक ओरे Rostomji, yes करिनो नंग नंग बता नंग से भारत मसाने मरम मदुना नरैबाग भारत पु सोइदन नुंसी फमथोय what नंगी वखलदा सोइदन नरैबाग याइफना बखनगनी ऐन मणिपुर मसाने मरम मदुना मणिपुर बु नुंसी जब हायबसे ईश्वर मन थिंगलगसु यागदब वफम होइगे इरैबाग पु नुंसी जदुना इरैपा की याइफना बखनबसेबो नंग करमना ऐन क्राइम सागले हैन प्रमाण पीगनी Gohari, you must convey to my words. Natrega di nang soida na ocho ba punishment pang batay. Kali, what business have you got in this matter? Nangi nakha polu ya jaga dandi bigani haibasi karamba chokhat pa miyoi kanup ki phajaba chanamino. She nangi file. Are Gohari, kori ke file lang duna aida pire, huh? Why you throw this file? Advisor makha targano. Nangi the merger of Manipur hariba file do nangi di yamna maru ermaya. Adubo Manipuri macha aingonda di sanafam khangdaba posakni. Aduna ai nangonda langsin mane ai chale. अरे कैसा आदमी है चौखबा सरकार में अक्कन भमो पांगल कोरी सु अकीबा पोक्तबा अहिंगकले नंगुंबा कोना सु उद्रे अय्या हनकी मखोइना सिनरमलिबा मोंगसिदी ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯒꯧꯔꯍꯔꯤ नारी रोस्तोमजीना मणिपुर बो भारत सरकार दा पुनसिनबगी एग्रीमेंट अमदी कंडीशन याव फाइल अमा सना मियंग तानबा पुथोकलगा ऐंगोंदा पिरे ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ नना एगा मागा वा खरा सौगत नंगांगजरे
ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯔꯤꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯝꯂꯒ ꯁꯅꯥꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯣ ꯐꯔꯦ 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 ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏꯗꯅ His Excellency, ꯒꯣꯔꯍꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯆꯨꯝꯂꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯐꯥꯏꯜ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯡꯂꯦ Mr. Gohari, please don't be angry. Sit down, please. Nongna uriba file adudi document yauba file not. Document adudi top na I mean separate later. Krishnamurti, His Highness the document Piro. His Highness, please look into the matter. Governor Sahib, aina yengbasu, aigi ADC na yengbasu, chap manay. Aduna, ADC na yenglasano. Taubadi, ngasi asi aina file asi yenglubagi su kanaba karisu leite. Maram Piro, His Highness. Maram. Maram haibabu, aina mamangda su tattana haikre. Aigi Council of Minister, amadi Assembly yuwarep yaudana, Praja singi ayaba yaudana, itantana yaba wapam nattene sahe. Maharaji, anyway, please sign here. Moshi Maharaj gi Council of Minister odudi soidana contact toraga accept soidana togani. Nari Rustamji, aina Shillong da lakibasi, nangbu unaba lakpanate. Aduga, wa khanariba sisu nathak thongba ngaktani. Nang khandra advisor. Ayesi, Manipur ki Maharaj ne. Hey Rostamji, Ji. keep silent. Nang tumin na famda. Aina haiba korigi convinced today. Governor Sahib, aina Shillong da lakpadi, Amar Raul Singh gi wapam gi damak lakpani. Aduga, Bharat Sarkar gi pakhadagi, itop topa, ay ithantan ngamloy daba wapam mama prastap taurak labanina. Wapam masi ay gi darbar da khanna runa nabagi damak, ay hayeng mak Manipur da hallagani. Wapam masi Manipur Assembly da khanna raba. Amadi laibak praja mayam gi ayaba phanglaba matungda ay Shillong da amuk lake. Manipur gi Raj Singhasan da phamliba ningthau ama oina izati gi maning tamba maghanba ai khak ngamloi. Bharat Sarkar gi supnam niti asida aina kibadagi Iraibak Manipur Kanada sutaraina pithokloi. Salam Governor Sahib. Chachi Gohari. Aigya. Chachi. Mr. Gohari, His Highness is in emotion. Please take him very carefully. Yes, His Excellency. Siriju, tamna lengsi, sanha pungning tapthabiyo Siriju. Aigya. Sana khongpham soiki lakhidana. Aigya, nanai sana hakchangdu amukta saujage. Tapna Yani. Aigya. Siriju pu, nanay taibungu secretary da sobiraga, kar pawudang tapna, lentu. Si. Thawoi usit taba wakalawan. Maramdamda ay chamsam na lakpay koibu. Namdo na lakchaki na bahot na ba. Yaroy ay sukyayabang amloy. Aigya. Sana pung amukta tapthabiko. Sana hakchangda akaiba lakpa tare aigya. Amukta tapthabiko aigya. Gaurahari Aigya. nattine Shibu kanagi karno. Aigi kardurani Shibu. Mani aigya. Sirijut ki karduni aigya. Oh, pare. Chachi, ay kok asi yam ngawbagum na. Aigya. Ngawbagum tawai. Aigya. Chachi. Aigya. Mayeng bam mai bungosu, sawai jam mai bungosu tabiyo. Siriju. Ay di Assam Governor ki wapam masi
ꯁꯨꯛꯌꯥ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯖꯈꯤꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯂꯨꯒꯗꯒꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯨꯞꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯛꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯇꯧꯕꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯒ꯭ꯌꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯡꯂꯧ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯁꯩꯕꯤꯌꯥ ꯖꯒꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯄꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯤꯆꯠꯅꯤ ꯄꯨꯟꯕꯨ ꯄꯨꯜꯂꯕꯁꯨ ꯄꯨꯟꯕꯨ ꯄꯨꯟꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯐꯝ ꯏꯟꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯆꯠꯅꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯦꯛ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯋꯥꯂꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯅꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒ꯭ꯌꯥ ꯁꯤꯔꯤꯖꯨꯅ ꯁꯅꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯊꯣꯛꯂꯨꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯡꯕꯗ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯒ꯭ꯌꯥ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯖꯥꯠ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ आर्मी पार्सनेलसिंग असी हाना लेरिबसिगी मथक्ता सेक्शन अनि अहुमसु थाजिलक्ले असम पुलिस की सीआईडी पर्सनेल अनि अनिगा अखोई मीसिंग अममंगा पा पादुना थमख्रेने आग्या जार रेजिमेंट की बटालियन अमा हुपना था लाके लाक्सनु मखोईगी असम की सीआईडी डिपार्टमेंट हुपना लेये लेजरसनु अखोईदी चत्तब यादे हारिबसि कनानो सिपोय अमा लाक्लिबसे करिनो पोरोउसिदा सिद्धि चलो चलो यार गौरहरी आज्ञा करीनो सिना अमुक्ति येंगुसे चल फनी आज्ञा आज्ञा गवर्नर की चिट्ठी नि नसिदे गवर्नर की चिट्ठी आज्ञा पारो करीबो हारिबनो आज्ञा भारत सरकार की होम अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन मतुंगिना सेप्टेम्बर की तांग कुन्नसिदा मर्जर एग्रीमेंट सही तौगदबनी हाइरिने आज्ञा अखोई माइकईगी अयाब लेरे लेते हाइबगी अरे मखोइद करिमत सुपीद्रिंगैना मखोइना सही तौनबगी मतम हेक्ट लेप्सिलक्लिबसिबु करिगिनो सिबु गौरहरी आज्ञा आई मणिपुर हल्लगनी हाइबगी चिट्ठी अमा गवर्नर दे इरगा हौजिकमक पीखो फगने आज्ञा इरमदम मोइदना चप चाना पांगलन थोक्लबसु यादा ओइरिब फिबम मसीगी ई पाव असि फाव मणिपुर दा थाब ngambagi lambi उ करम तौनि सिदि पाव अमतंगदी मणिपुर दा थानबा आइसु खलमनि बनि लूरिबदि कनागुम अमता अइखोइ उनबा याहनद्रे हौजिकस पाव हाइबबु माइबुंगो अइखोइ इसा सी कोक सखरगा लोइरेनि आज्ञा चिट्ठी सी अमुक्ता पाजरके पारो तास To His Excellency the Governor of Assam, now that the sovereignty of the state has been vested in the people, it would be in the finesse of things to hear the people's voice and learn their sentiments, so that the line of action may not in any case be unconstitutional. अदुगी मखा अदुदा चटनबी वांग मदै खोइ बोथिंग बपीरगनु अखोइ हयेंगमक मणिपुर चटलगनि हाइबदुगा पनख्रोदना फगनि आज्ञा फरे नुमिदांग वाइ संध्या मतंबु ओइरेनि ngaihat bojon sadhon chathagada tawbiroro maibungo khoisu aisu amukta hotna jarukhige गौरहरी लाव अरुण बाबा मखनस आज्ञा करी करम सनायथन इरेबाग इरमदम्बु बोधचंद्र इहाक थकसिदा मिखुत सिनरम की हाइबसी इतिहास की लमाइद मयेक लाना लैहोगदबगी सरुक ऐदी सीखिबना सरुक चामे न पामजे आज्ञा
ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯉꯥꯏ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯅꯪꯕꯨꯗꯤ ꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯅꯔꯒꯅꯤꯗꯣ ꯑꯁꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯂꯥꯡꯂꯕ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯟꯕꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯅ ꯏꯄꯨꯏ ꯅꯥꯏꯕꯨ ꯆꯩꯐꯝ ꯑꯣꯏꯍꯧꯕ ꯇꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯧꯔꯍꯔꯤ ꯁꯅꯥꯌꯥꯊꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯅꯥ ꯄꯨꯡꯅꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯁꯅꯥ ꯄꯨꯡꯅꯤꯡꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯅꯅꯥꯌꯦꯁꯨ ꯁꯅꯥ ꯊꯧꯒꯜ ꯐꯪꯖꯒꯅꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯅ ꯈꯪꯕꯤꯁꯅꯨꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯧꯔꯍꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯧꯔꯍꯔꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯊꯧꯅꯥꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯑꯩ ꯄꯦꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯄꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯣꯟꯊꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯖꯠ ꯀꯜꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯪꯂꯕ ꯊꯧꯅꯥꯕꯨ ꯃꯌꯦꯡ ꯇꯥꯍꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯇꯥꯎ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯆꯤꯛꯅ ꯎꯅꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯗ ꯅꯪꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯇ ꯆꯤꯛꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯧ ꯑꯩꯒꯤ मतम मधुदा हीना श्री प्रकाश पु अयगी रिवॉल्वर सिना काप्तुन हाथ कने अयगी नोमै मखोल हेक्ता बगा नंगा नारी रुस्तम जीबु काप्तुन हाथ लो अयगी नना येशु मधुमक लेप्सरे अयगी सना थौगल तुंगिना इरै पाक जाति गिदमक शिलोंग लमदा थवाइना पोंथा ओइजरमलगे अयगी थबक अशी सोइदना पांगथोकनबा अखोयनी श्री गोविंदबु मांगद थमदना वासक्लसी अयगी श्रीजुतपु कना ताइबुंगो सेक्रेटरी काइदोबोगी अमुक्तदी तपथकिस माइबुंगो करीगी मखोइना पंगलाक लाक से रुगेदेगेने श्रीजु माइबुंगो ताकियो श्रीजु मीना असुक लाक सकिबा आई सिजखिगे माइबुंगो इरेबाक प्रजाना मिखा थाना लैगदब फिमम मधु येंगदुना लैबगी महुत्ता आई सिजखिगेने माइबुंगो श्रीजुतपु 엉터 सनापुन तत्थबिसी 아사오거나 투맛 비키드나 श्रीजुत सनापुंगसी लक्ष्यन बिया यारोइदोरे 와품 खरदंगदी 아무튼 따디코 마망다 मणिपुरद एसपी ओइदना सना थौगन फंगजरंबा नानाई बंगाली मचा दासगुप्तदु सना जोरोन खोरम लाक्सरी मा तुमिन्ना पावसी पिजरकपनी मागी मवोंसी ननाइना खंजबदी मसी महाराज की सोहाई खरदंग पिजगी हाइदना लाकपबु मालिने दास गुप्ता मा मक्ति अइबु यामना निंगजबनी करंब मतमदा नोमाना लाकनी हाइरिबना अदुबु मखोइदी अइदी अमत्तबु थाजरक्तरेदा मसी यौरकदौ मालेग्या यौरअनि मोहिदो अदुना आइना हंगचेरिना सिनी श्रीजुतका ताइबोगदा सोरदु चानिंग ताना अमुक्त तपना होंथादना सनाबुदिदु अमुक्तदि इंथना लेबिगो हाइजरिबा ताइबोसु अदुङाइ पांफेंग फिंगत पीरा नपुरा नाइ सब हेमाना जइदोको अदुदि श्रीजुतने खुद चानना बसेंबिरक्लबा ननाइनिदना ए लाकु लागलेने दासगुप्ता यौरएदना ला सगौ दासगुप्ता लाओ दासगुप्ता प्रणाम महाराज प्रणाम दासगुप्ता फमु अय्या उसके मतिक चिंता होइना उजरे महाराज लोरेबे मतमदा अथोइबा महाराज जीना कोरिकी चिंता होई बिरेगे दासगुप्ता नखोइगी असम गवर्नर की थवोंग भारत सरकार की सुप्नम नीति असिदा थवाई पामुगदब कनादि लैगनी नाना अयगे
सना चौरोंदा लुरेबा से गुप्त कथा हंगच्चगे हौजिकी राजनीति से मवोंग असिदा मुखामुखी ओइदुना जुद्ध तौबगी सुविधा लैगेदोबो ओइरदी महाराज जुद्ध तौबिरो ಅದು ಅರೆಂಬ ಓರ್ಗದು ಬಲ್ಲ ಇರಬದಿ ಕೋರಿ ಕೋನಗನಿ ಐಗ್ಯ ngamgani haibagi nattene gupta tawdaba yadabagi wafam नाना ऐगे से ओसे सनाबुद्धि तौरेगा বিচার তৌবিরং এখন সময় করেছে উপায় ওদের তারপরে সে মণিপুরি রাজবংশগি মোতামতি রাজনীতি সমস্যা প্রজাপুম্বগি पुम्नमक्षी विचार ओइबिरो ओसे महाराज जी ने याबिरे बसु याबिद्रे बसु मणिपुर भारत सरकार न डोखन तो बटी सोइदन ओरे महाराज जी और मंत्री पुम्बगी प्राण त्याग ओरेसु ओइद्रेसु दिस विल बी डन भारत सरकार न निंगथौ हाके नि महाराज आइबदी असे नमदुना मणिपुर भारत सरकार न कंट्रोल टोकेरी सकन से मोटुंगदा असुविधा महाराष्ट्रगी होरे अदुगी सरुक होजी की मणिपुर दा हनखेबा यानबा एग्रीमेंट सही तौरेगा मणिपुर यौरेगा राज दरबार गे अनव वारवल अमा अमुक होंगे गसु यावले रे दास गुप्ता आइए मणिपुर के महाराज बोधचंद्रना भारत सरकार की मतौ तम लगा इशा लैथोकनब मिनमदुना चतखिबा हाइबदुदि खक ओइथोक्तबनि नाना आइगे ननागे प्रस्ताव बुद्धि तौबिरो आई कोइना लैबसु आफगो ओइद्रे आइगे फारे चलो प्रणाम महाराज जी प्रणाम नोंगान गदौरेना मतम मसिदे फारे ngahaktam pothanarasi दासगुप्ता यस सर से नोंगा मणिपुर महाराज गंगारोंग कांटेक्ट और वगी रिपोर्ट पामले हां सर मणिपुर महाराज द निंगथिनो कन्विन्स तोले सर नसी महाराज मर्जर एग्रीमेंट साइन तोरेगनी वेरी गुड सर्विस हां आई कंग्रेचुलेट यू हां दासगुप्ता यस सर आई ना यामना मोकपादी ओसी मकोय मणिपुरी हाइबसी शिबाबु सानाबगुम कोरेसु थोइदबा आई मफम कदाइदसु उदिया हां सर कोरिगुम्बा मणिपुरी हाईवे से सवन बतारे गदी शिवा हाईवे से सुखंदब साथी बकांगुनी सर फजना मखोइदा रिक्वेस्ट तौरगदी मी की मतंग पांगबी बगदमक मोपन सिफाव कथक पंगम्बा तोंना फरबा से मणिपुरी जाति नि सर गवर्नर अपॉइंटमेंट लौनबा बोधचंद्र महाराज गवर्नमेंट हाउस त योरकपा हाइबसे सोइदबा वारा गुप्ता यस सर महाराज सोइदना हाजिर होएगनी सर महाराज बोधचंद्र लाकपा सोइद्रेगादी मा लाकपा मतमदी होरे हां अरे करी गुप्ता हो जक फोबा कोरी गिलाकते दासगुप्ता सी लागले मणिपुर महाराज लागले हां अरे गुप्ता गवर्नर दी लागत्री हां वेरी सॉरी सर वेरी सॉरी मणिपुरी महाराज दी असे मोटम सोइव यादव महाराज नी वेरी सॉरी सर महाराज जी आइए महाराज जी नारी रुस्तम जी आइए दास गुप्ता आइए गवर्नर दा आई लाकले हाइब खंगलोदना माफ कीजिएगा महाराज जी हिज एक्सेलेंसी सोइदाना लाकनी मोटम हायक्टंग पोठाबिरो महाराज जी करी गवर्नर को हौजिक फाव लाक्त्रिबा पिकलबसु चाउरबसु ऐहाक मनिंग मखा थम लैबा तमगी निंथौनी हाइना खिब लेपना खिब मतम मदु तंगदी ngak na chatham thoidana भारत सरकार की अचौब मिनिस्टर अमा लाकनी हायरबदी मान हान ngaiduna leranggadabani do ngasi श्री प्रकाश न इंगोंद उतलिबे व्यवहार सिन ताकपदी मान इबु करिसु थोइदे हाइब खंगले नारी रुस्तम जी महाराज नंगी बोस श्री प्रकाश लाक लगा हायो मणिपुर के महाराज का माग अमुक हन्न हंद की तानफम मसीगे ओइना उनरगुमसी आई मणिपुर दा हयेंग सोइदन हनख्रगनी मथंग की खोंगचत उनरसी हायो
गौरहरी आइडिया चलो सीधा फने गया लेंगलसी अरे दासगुप्ता अशोक साथी व कांगबु सिदी हाय मणिपुरी नारी रुस्तम जी साहब मणिपुर महाराज लाग्छ हिज एक्सलेंसी गवर्नर साहब लैरम दे हायना यमना साउना हनक्रब My God. Come down, Nari. जी The consequence will not be good. Nari Rustamji. जी Ngasi numidang wai pung monga tarakpo matamda. Red Lane Rajbarida Paihak Maharaj unaba lakani. Chanbiduna His Highness ko unaba phonghanbiu haina chithiama Maharaj Bodhchandra da hausimak iko. जी साहब हिज एक्सलेंसी मणिपुर महाराज बोधचंद्र ओमदी मागी रॉयल पुनमक यमना ngangnaba ware konasu okiba oidresha Nari Rustamji. जी Maharaj Bodhchandra aina masak mun khangle. Maharaj Bodhchandra na hai khiba wapam khak hong. Adubu ningthina phojana haijarabadi consider tawira. Mahaktagi wasunate. Oina hansu haikrobani. Manipuri haiba kangbu ase makhoigumba puksel sengba thauna phaba mare pakningba kangbu Bharat asidata nattana prithibi sidasu atangba nang khango Rustamji. yes his excellency नाय गुलाम साहब करी ताकपीगदबा ताइबुंगा ला वाहेगे ngasi asi September ki tarik kun yauredana ओय nahan tang 13 Shillong de hektung ban numito madudagi ngasi phausi bo tumpham safam khangdabane wakhan sinaga nungai tabane hakchang si chumna lepa phau hek yadre he bo hoy yango aiwa hege mona to ताकपीयु ताइबुंगा करी तौजो हाइबगे sibi sawai jambaga maharaj ga su potha horabane ओय taibo secretary su potha hore ai su hakang potha rugene nakoi konung sipai mayam se namina na singna leyo koi mo hoy नाना एखोई खंगजरे ताइबुंगु पोथाबियो हि कनानो लाइसिदि ए असमगी गवर्नर नि दना करिनो मागी ngasiगी मौंगसिदि गात कनासु यावदना गवर्नर मानबु मतंत लाकपसिदि Ore Manipuri Naik जी साहब Maharaj Kodam Dalaire Kori Tauri I Lakle Hairo. जी साहब Very smart Manipur Sefai. Really war film Dalaibekum ready oidino laire. नमस्ते एक्सीलेंसी Namaste Mahamaji. I Maharaj ki appointment lauge lakle. Please guide me. यानी साहब अंदर आइए Thank you. साहब गोल कमरा सिदा मुक्ता पोथाबियो आई महाराज कौथोक जरूगे Maharaj ki house kori thabak laire. करी सुलेते साहब बेडरूम दा पोथारी अच्छा. Jara report dijiye Mahamaji. सिजुत कईदौरे माइबुंगा श्री प्रकाश लाई गोल कमरा दा फमहौ कना कना यावरे इमाइबुंगा मतोमदने सिक्योरिटी फाववा कनामत यावरक्ते श्रीजुत यारबदी उनररोइबा माइबुंगा मधुमक्सु हेक नुंगाइतेदा ngahakang lengthoksidana phirona mukta ए करीगी फी होंगबनोदा होंदोकलरोइ माइबुंगा सक्ता नुक्सिदे फिबम मसुमना हेक्ता उनरगेदा nate mina wakhalama khaloidrane sirisu ए खनसन खलहनगे हाइदनो मक तौरबनी आई थोखिगे माइबुंगा hagan Ore Bodhchandra. नमस्ते बाबा Bodhchandra. Ngosiri ai Assam governor oina nangi nak talak punate. Motomma madan nongna Benaras to leading agi nangi Baba Sri Pakas aduma koina lakpuni. Nongi aigi morakta mapa macha oina nung sinabagi mori ama laibado nongi di mankrobra. बाबा प्रकाश
ꯃꯥꯡꯗꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯆꯥꯒꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩ ꯈꯛ ꯀꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯆꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯕꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯕꯕꯥ ꯔꯥꯖꯕꯪꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯡꯅꯔꯨꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯂꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗꯤ ꯃꯉꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯛꯂꯒ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯕꯕꯥ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯤꯖꯔꯕꯅꯤ ꯅꯣꯡ ꯃꯣꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯕꯕꯥ ꯅꯪꯅ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯀꯂꯝ ꯕꯕꯥ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖꯕꯪꯁꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯇꯥꯎ ꯅꯣꯡꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯈꯥꯒꯤ ꯅꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯍꯧꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯅꯣꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯍꯧꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯏ ꯐꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ सही तौर बोधचंद्र बाबा प्रकाश अना सही तौद्रगदी बाबा प्रकाश सोईदना इकाइब नंगलगदब माइकई अमरोमदना मरैबाग मजातीगिदमक याइफनब सुखन खल्लरोइदब मखोइना राज सिंहासन फमलगा ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯍꯟꯒꯗꯕ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯏꯆꯥ ꯅꯣꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯏꯀꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯪꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯡꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯕꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯅꯣꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯐꯥꯎꯒꯗꯕ ꯈꯟꯕꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ हरे बाबा प्रकाश आई मर्जर एग्रीमेंट सही तौसरगे आई सही तौसरगे बाबा तौबतदी एग्रीमेंट अदुगी मनुंगदा मणिपुरी जातिबु योखत्नब वाफम खरदी तनाई फदन यावहन बताए मधु सोईदने यावगेने यावफमसु थोकपने डिपार्टमेंट खुदिंगमकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट मणिपुरी मचा ओइगनी मणिपुर की आईन सेमजब ngamba आईन सभा लोइगे भारत की नागरिक अमा ओइबा भारतवासी अमना फंगफम थोकपा मणिपुरी सिंगना फंगदब पुमनमक सिगलोइनेना मणिपुरी सिंगी मसागी चोटनबी कोंजनब राजगादी मुथट याद महाराज मगी फंगफम थोकपा अधिकार मांगन बयादे राजबारी दलेरिबा महाराज की ऑफिस पुमनमक मसक होंगन लेहनगदब पुमनमक असे एग्रीमेंट असिदा यावगदबने पुमनमक अदु यावरबदी बाबा प्रकाश आई सोईदना सही तौरगे आई सही तौरगे बाबा अदुदी सेप्टेम्बर तांग कुनमाथोय असिमक्तदा आईन मधुगे थोरंग पुंब सेम सारगे यारे बाबा प्रकाश सेम साबिरो बाबा अदुदी बाबा चटलगे हे इमा मणिपुर इमागी खोंदा योटिंग थांग तारे द कोई मा आ गोविंद देवो पुन्नमकशी इवो नंगी लीलांग हाक्तनी दको ईश्वरी आज्ञा
Sanayatang. Manipur ki Maharaj Bodh Chandra Kawai Hakashi Hingna Shiraba Mishak Haibado Tashing Leko Maharani Agya. Tawai na haksang da kaidongli Tawai haksang kainadri haiba katta mangai redo Numit thana pali makai Manipur ki itihas ta mayek laana le hauragani Agya. Bodh Chandra yak tattagi matam kuhinagi oina Manipur ki maning makha tamba Bharat Sarkar pithok lamle haina haurani to ko soidana Agya. Nanay Aishu. Adum nakhanjarami. Pabung Maharaj da gilan mi lauraga. Bharat Sarkar ga mayok na nabat thaurang phauba sinjarurabani. Adubo. Ireibag iramdam gi miyam lakta puksin khujin tinaba watpa. Ras bangsa lakta su thamoy gi aron ba mapan thuknarakpa kaya urak adagi. Nanay gi wakan pumnamak nungsa mangan dali na tumbagum tumki. Rani Mai kai amaromdana. Maning makha tamnaning thau pan balaibag oina lairamba khudingmak khongthang asida satkrabanina. Aikoi kaktamak bai hobat tan pham oikibana. Bharat Sarkar ga Manipur ga mayok na batarak labada. Adungai Angres ga Manipur ga oina kiba adamak oigani. Aikia. Bharat Sarkar gi wakhandi makhoi gi apamba adudamak tawgadabani. Atoppa gi apamba di khak uroi haibani. Pibam sida. Sirzut itom tagi thauna lingjena kari pangan thokadagi ne aikia. Aikia. kanano Nanayna sana zoronde kurumjari. oh Gulam Saad Laula Changula Aikia. Bharat Sarkar na ingondagi Raj Shakti Lokthok Kragani Haibasi Ai Khangi Gulam Saad Adugo Nakhoi Pumnamak Napukning Nungai Tabatauruno Nakhoi Pumnamaki Mapam Kaidanava Aina Soidana Sindoklam Gani Aikia. Matam sibu phane yana leishan kre aikia. Nanay sing pumnamak thaurang loijari aikia. Oh Gulam Saad Ngasi Ing Lising amaga chamapan ni pumapan gi October gi tang taramanga Aikia. Ibudau pakhang bagi Shanghai papan yek papiral sing tharagadaba Bharat Sarkar ki machu hongi piral Irei pak miyam gi mangda Aigi ikuchina singkat lugadaba Gulam Saad Ai chalaroy Ai chalaroy Gulam Saad Ai chalaroy Aduna tragana Gulam Saad Aikia. Ibudau Manipureshwar Maharaj Narasingha Maharaj Makki Masak Oiraba Ibudau ki Kutsu Thang Ningthaurel Mathang Pairakpana Ihak Tak Pau Yoraklaba Bajra Singh Thang Sang Putoro Aikia. Kadai Bajra Singh Thang Sang Bharat Sarkar ki phira likhut asina Manipuriya tiyada paihangani hairi yaruriba Sahi taururiba aigi ikut ase kaktatlo Gulam Saad aigi ikut ase kaktatlo Aikia. Siriju sana yathang lamlan jabadi nasati. Kok laroidaba thangphamgi mami tadanaba sana pukningna nungnang biduna wakhal maisa langbiraga sana budi langjil mangkragani aikia. Gulam Saad Aikia. Gulam Saad Aikia. kok laroidaba thangpham tungi chadon sudon nasu thangpham masigi mami kokhan bangam laroidaba Hey Govinda Ipai Pushingi Sana Hak Taktagi
इरमदम मणिपुर इबुंगो नंग ननिंग थवई बिदुना ngakpirak palaibakni nanai tolaba polasundra Sri Charon kari langjakidana Sri Charon tabuning jaba izati yashibu ashigumma mai chakasi pibi bagene Govinda ibungo natragana Chingunong darel pakangba Chahi kumja kudingi Nayatung kaijadana Ibudal nang tabu poirei chadon nai koine irat Thongni jarakpani Ibudal sana tawgalda Nanai na kari langjakiduna poirei naramdam masibu Kanbida bagene ibudal Ayya Ayya Nanay leje ayya Sorry. I am the pothage. Sorry. Gulam sa. Ayya ibima. Ay koy ani yet oy nga aga sangay pamangda sirsut amuk teleng sisi. Phagani sana thogal tawjagi ayya. Manipur Bharat Dillabako Manipur Bharat Sarkar Punsinaba ikut asina sahi bikrabako Ayya wakallado sana puninda amukda hinsing biroenu ayya ikut asimakna sahi bikrabako ayya ngasi ing sok lising amaga chamapan nifumapalgi October tang 15 numit asida Manipurna Bharat Sarkar da yaurpagi merger function asi Manipur Sarkar gi thorang makhada pangthokni thorom asiga mari leinana Sri Sardar Vallabhbhai Patel Honorable Deputy Prime Minister na thabirakpa paujal pathokchari I would like to take this opportunity to acknowledge with gratitude the willing cooperation of His Highness the Maharaja of Manipur, who responding to call his country and in his larger interest, agree to hand over the administration of his state to the government of India. Haujek Makha Tarakpada, His Highness the Maharaja of Manipurna message Pibigan. Poknapam lamdam Manipur Sana laibaki Nungsi jaraba praja pumnamak Ngasi ing lising amaga chamapan Nipumapangi October gitang taramanga Numit asidagi Manipur sana laibaki Anau saklon ama hongle Asigumba ahong saktam masida Bharat Sarkarna Manipuri praja Chingmi tammi Musulman Lairiba khudingbu Thamoy seng na nungsiba mityeng na yengbiduna Chaukhat khongthang da khumang sauksinaba hotnarakani haibagi Achet pathajaba thamjari Amadi Manipur merger agreement ta Palliba Manipur ki Chingmi tammi ki tradition culture custom Amadi Manipur ki ngamkhay ki saktam manghanda haiba wafam sing asi Soidana ngaklakkani haibagi Achet pathajaba su thamjari Wapam masiga loinana Iray paksa kibik ki maphamda Aina haijaningbadi Manipur Bharat Sarkar da punsille haibana maram oiduna Pukning da nungai taba thambiraganu Phibam masida Aikhoi kanabusu khandon tauragumsi
कांग्रेस कर्मी सिंगबुसु नुंगाई तब थंबिरुरगन पुमनमक असे मतमगी खोंगलई मतुंग इन ओइरकपनि हाइना नुंगसिजरब प्रजा सिंगी पुकनिंगदा खनबी मालेमगी मफम पुमबद खुंदारिब मियोई कांगलक खुदिंगमक असे मतम मतम न पुरकप थौदोकसिंग असे मायोकनदब यादे ngasi Manipuri singi laibakta भारत का पुनसिन बहाई बसी थोक रबनीना कशी दिए खोए भारत बासी ओइरे हाई बवाखल गलोइनना अपन भारत की दमक याई खनब खन बताए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमिल बंगाली असमी मणिपुरी उपजाति मयाम से मतम नुंगाइनदब कया लेरमलबसु मधु पुंब थमोई सेंगन गाउथोकनरगा निंग तंब भारत की मपुंग फाव शक्तम सागतनब थौना लिंगजे उत्पीरो